Kardom adaba birta long pen niliklar EDBP non birtang ton pen arjuitha. Kardom benta o karbia Kardom bintu habis salar o gemia Karbiang long arlo kadokawi constituency inkoy ra trok along sidami kidam tang chiti ni phai inkoy ra sir kep arni pen ingdeng thom kep rakithom Jonel Karbi Youth Festival paman pondong Labang so ingdeng thom kep rakithom habar karbi jusunim so ronga je kitalon ponalong mithang karbi jutang jubat pen kicheng Lun barim, kan barim, antami kecipati padu pondo. Lapenan par sitami owi chuprek chu apor apot si along pen along abang ke sopin so lapen so arlo atuma phan sitami fashion so sitami paman pon owi kimi atuma phan ke baklang pon rinti. Lason thot Sivet Karbiang Long District Arlo Constituency Sir Kepalong Sidami Ingdeng Thom Kebra Kithom Howar Karbi Jisunim Soronga J Kitalon Tek Ponlong Bangso Ingdeng Thom Kebra Kithom Kitalon Hut Kopi Ko Son Penluni Kisung Penluni Mate Ningkarong Dorde Pophetong Kidoluni Pu Kachini Pa Meja Phan Pura KACCM Tuliram Rong Hang Sidamia Howar Tena Long Pum Ridam Si Langcharidam Bangsop ka humridam ahut ke thegram long ateng pen ke wangji suri hinira inkoira trok aning kana hut ke paman ponchi ahut mate ingdeng thom ke prapli jet KYF ke talon pon khudawang ke ahabar tena long sudami thang nat akatora kisung avidet nangji pura ke AC hin pen kuti si tangka jet KYF phan pathik pon pupura pangdak tangka paisa kadore dinan siksa nilichini do lasi lahai mungkin si Nilisian mandat arpudo dat terapi nanti mahir jume dan ada mahir jume kerja orang mahir jume kan siang jengget terapi emetha jangan dibuat pikir pikir nanti umatasi nilikar bisun suruh aja kata lo napan tangka kerja orang termas konsultan di polo hok polo tuning dan jeneli nilio dibiceng Kalbi sun surong aja pan kan se katalon kan sumpon lorde tuning bende ni kuti se tangka ha polo na bi polo bajet bi polo be bi polo kini abang ke itu kalbi lame tamai kiri ki ankan lanta dia ime thang lam ki jing hon je pan ki lam ki jing hon je na la so pensi Lameda mai tabe people vers along le tabe asai hem tabe office tabe sidang nile department along le GP pise pigen karya autonomous constituent people nerlo apan tangka poisa kadore penan ge siksa todo lasi nile penana ahawar karya rom gitu ahawar tum Antome putame niliki unan ke kontraktor tuhan businessman tuhan hand PC nane ke lak hoki lo nane ke lak tok sirap lo nane ke lak thom lak sirap lo sida mofi ke isi ka siksa do deta hai pinilisian lo penama deta hai sida Karpi jutang memang keren kan lagi dua jutang batang keren kan lagi langsung munti perseksi nilai kini pada porno awal ramai itu mapan nikah desek karpi suruh aja kata loncat pan putih siat angka nilai baca kalau tak porno tapi awal tim namanya nak hong ada autonomous constituency check di kon-kon lagi. Lah kon-kon check di kon-kon.
Lason si Karbiang Long pen West Karbiang Long kang pia long ke talon pon ingding thom kebra ke thom havar karbi risunim sorong je miss sen pensi pajut pon. News report KATV News. Lakha Kretroksi Sucheng Dhenta constituency ke parlo langki miser diho nakla malong angjok Havra mai ahin penchepatir piponsi Karbi ristonim sorongaji mate Jonel Karbi Youth Festival Messen May at Pen Pachunpon Aprangsi KATV News kilang we recording di ratum fans tame nilihin pen Karbi ristonim sorongaji akatom pajero katom Asinon nili kedo lake Sucheng Dhenta constituency Serdiuna klam long sidolo la pente serdiuna klam long pipi ason si sipati pon ma pipi ason si sipati pon pilang ma la nili KATV News apirang kepen kartu ji pansin nili sisik la piden nanti nili tum non ko atirang tin pen ka chingki ji pansin nili tum monom lo non nili tum kedo lake cleared up KCS unit a secretary mate president apan sini teman ciki ko nanti ini polisi peneliti seperti yang kongpen bukan item bukan belum ini apa sekali itu pertama peneliti tapi sekarang ini tuh kita clear up cases ini dah hebat dan ini tuh cepat itu mangke cepat itu long jeep naman kaya sa attack with Labang so ingding thom kebra ke thom Jonel Karbi Youth Festival along Aluhiaman pen EM Surjorong Phar EM Kachirong pipi la pen MLA Dorsing Rong Hangatun pen ki jutsiar ni chitong du Henta kang along kit thom labang so KCS ajun do kasi labang so ajun along now ditum along tin la hai gendut pa kipidun labang ke kapachingdak pakai nang ditum mixen lo dia romong be ajuna long tato latak hala dakta nang ditum pacing dak ko ako ladak kupilo ang job hawara mai lo ka lapen aku patku lo ka labang so ke tho mang deng ke do bangke nang ditum social media hoi peci pangdak pon aku atima nang ditum hoi pele pangdak pon pe pulu tangke ate rat atum ba kapre atum ta rodak Sucheng Dhenta long ke je thom Jonel committee to bang chiniu etati Kedam tang chiti ni phai ingkoi raner kep arni pen ke pangcheng pon pang so ingding thom kebra ke thom pre ni phai isiar ni an miss sen pen pachun pon bang so hu Jonel committee mai phu Dilip Singh ingti chunbang Rup Singh tiso reception committee mai phu Khor Singh Singnar chunbang Ranjit ingti la pen Jonel committee along klembang phu bang phi reception committee along klembang phi bang phu ka dok awe chilang pet pen ing samjin pen rongaje pamandu al bantani hin pen odong bajul lo kasi hok lo taring ko ada captain ini an amang itum kecengsi bangke santom tin ke bang hangse kan keteng pon asareng pon lo mata dunia datang mangke tum song lama kurponsi Kumpar ke laitum seperti ongjai makai pon lo, lapen api itu seperti angkon kan seperti pon lo, atui pinian thom lo, thom boy seperti pon makai ongjung anu seperti tentang lo, sini tumuran sambil ni, jangan apa sambil kau seperti. Itu sikit hak balan kali lo, dia juga perang sambil asalama cepat coy lo, dia thom han kacing rum je pan sambil ni tum. Sucheng Dhenta la awar ke thom me puchun bang pal chingrum pela chingwai le samela ka chingrum ji phan ke awar ke thom tum dame chedon de ka chedon de mangala lo ye tum isisi awar long sancho mamai tum pa same tum chingwai lo sancho mamai tum dame aso ka chedon mang ang ring ave kan lapen room cheto lapen room sampu lapen insogru lai Son thak si Karbi rong sir amaya hin pensita me bang solong thedung charap dun si aliralon pidu
Sojeng Dhenta Pen Bharat Phangcho KATV News. Nilinon terang kaprek along situlo terang kaprek alang itong PPC kecepatan telepon mak PPC ason fisik sangman nilinon kecini je pansai nili atuan mak itu. Oke. Nang itu prinsip nama apa sih elemen ini itu kebang laku pada hari lebihan jadi cepat aja letak bangso sudah santai nona kesian unit lagi karena itu di asal loh seperti itu tangga cepat itu asal nanti asal sudah sekiru tapi kita sudah kecilong lah hai pakaan nanti setelah cepat itu tentang alam kok sikon baklong masih hanya di sini jadi dom kapan kira lo bangkas na tum kokot mane ni tum aten tenir tum la non ko emi side lang hanga cita belang ke ni tum la cepet du nong atson an bang ke kelong don bang ke son li po ba la son si seplang di ba nilitum ke bang lake German angso cases ini rahin bin sige bang atiran amen ke lalo German angso lo nilitum marong sarmung singar arong ini an kecipate ason amung kilong nunji ning citeklong ke son trokba son proxy ban ke long nunji bisini cite angte pini ke jutsia ni lo jutsia ni stame item ko andolang sinali ning item alo nang itum han item alo nang piateng prote nilitum kachiniat teng ke nona mat ke item bank ke sony ben kon bisini Kardom pinto habis sadar ovinian Kardom bengka o karbian Kardom bengka o karbian West Karbi Anglong Rongkhang MSC constituency ki parlo Hongkrang Pachok Lamalong Priya Chiklo Niphai CRD Rongkhang Hawar Karbi Risonim so Rong Ajay Katalon Pon along KACCM Tuliram Ronghang Kachitong Dunsi Mai RDP Dun Rongkhang Hawar Amai Tumpen Tame KJA Tiripi Amai Pen Kepathi Kateng Pen Ahawar Tin Tame Hawar Karbi Risonim so Rong Ajay Talon Dundang Jipo Teng Pen Ingdeng Thom Kebra Kithom Hawar Karbi Risonim so Rong Ajay Talon Dun La Solong Kechengarni KACCM Dr. Tuliram Ronghang Tami Niphai CRD Hum Ridang Bangsok ka Hum Ridang Mahut Rongkhang Hawara Maya Tumpen Risonim so Rongaje Ketalon Jiadim Nang Thik Pi Veknang Ji Lapen Hongkram Sport Association Atum Tami Hongkram Mini Stadium Kepatang Seraknang Jipura KACCM Ronghang Arideng along Pinpuralu Pi Pajirdu Labang sopin pura lo ki pajira teng pen Dr. Tuliram Ronghang tami ki pachun pon jia phan lamchak chipi dekang Pinpura lo ki jo mone lo ye tene ka lo ta pinpura nang yan ke hawara mai tum nang kia teng pen ta kitu je phan boni pon la pen nikane sek karbi sing sorong aje hawara mai tum la to kitu ko na phan tangka poisa ka dore do ta sing ka jengau to ma konsultan budget long kitu muni ko ke khapon ko ate na hawa tin platform from ka jengau to ma konsultan kipon ko Borthol Pen Priyanka Balmiki KATV News Pinya Birta ke lan sikang ton lo dumi thak mi kardom